Uzmi opet. Neću, pusti mi to tako mi je dobro. Bok i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas snimam haul. Mislila sam ga snimati u Zagrebu, ali s obzirom da mi se ne da nositi cijeli paket u Zagrebu, došao mi je doma, sam odlučila snimiti doma na svom iPhoneu, nadam se da je kvaliteta ok. I radi se o brandu Kings of Indigo. Znači, kao što sam već rekla, već sam napad naručila od njih. Naručila sam ovu majicu. Znači, ova majica je obična M veličina, siva majica sa ovim brand logom na njoj i super mi je, stvarno naručila sam to i još jednu haljinu koja mi je sad u Zagrebu i nju sam isto naručila u M veličini, crvena je i sve ću linkovat dole ako budem našla. Ajmo sad otvorit. Naručila sam dvije stvari, jednu košulju i jedan džemper i sve u M veličini, nadam se da će mi biti dobro. Uje, ja znam da se sad to radilo. I sad sam htjela još reći. Da, Matko je u pozadini, on snima isto za svoj YouTube kanal kojeg ću isto dole linkovat. I uglavnom naručila sam to prošli tjedan, znači dođe stvarno brzo, ja sam naručila preko svoje Maestro kartice, znači ne trebate imati niti PayPal ni ništa. Tako da, nadam se da, zapravo nadam se su oba dvije stvari tu, a ne da, je, oba dvije stvari su. Baš sam uzbuđena. Ne, stvarno, znači naručila sam to, prvi put sam čula za taj brand, jer ono nepoznat je brand, inače ne bi znala za njega, preko youtuberice koja se zove Tomanita koju ću linkovati isto dole jer je stvarno super. Znači prvo sam naručila ovu košulju u M veličini i sad fora je da su joj ovako rukavi na... Ajme, to ću trebati peglat. Ja ću uzimam stvari koje ne trebam peglat, nego mi ne lakše za oblačit. Ali, nema veze. Ne, stvarno je divna, baš mi je ovako lijepa za na faks. Studiram montažu pa sam stala za kompjuterom. Izgleda mi full udobna. Ima ove butone, kako se kaže butona, hrvatske gumbove. Imate rukave. I tu ću insertati sliku kako to izgleda na stranici i linkovat ću dole to. Što je isto na mom videu. Ok, evo košulje koje je... Nije baš ono totalno što sam očekivala, stavit ću sliku i košulje. Ali sve u svemu mi se sviđa. Znači ovako je, ajde sad ću zakopčati do kraja, iako ne znam da li bi je nosila do kraja. Znači kao prvo, full je udobna, s tim da ću trebati vjerojatno nositi neku majicu ispod crnu jer nije baš toliko topla. Pogotovo za Zagreb. Ajme, moram staviti ko sviza. Znači tu gore, ono, cool je nekako. Sviđa mi se full. Isto, sjećam se kao da sam neki super junak, kao neki Kinez. Ne, Kinez. Ko šta je znamo? Kineske cure ima tako. Da. Isto lijepo za montažicu. Ne znam šta da kažem, znači to je 100% od lane napravljeno. Znači ovako izgleda ispred. Ovako izgleda sa strane. Tako da to je košulja. A druga stvar koju sam naručila je ovaj džemper koji je divan. Divan je, znači ovako je plava. I pleten je, znači od ovakvog materijala pletenog. I kao počinje svjetlo plavo i završava sa tamno plavom. Jedino nisam vidjela da je toliko prozira na stranici, ali probat ću i vidjeti. Mislim da ću morat onda nositi nešto ispod nekakvu kanotjeru. Kako se kaže kanotjera na hrvatski? Potkošulja. Ja to kažem. Da, znači to je pleteni materijal koji je proziran. I znači, ono, jednostavna majica, jel? Ovako sada izblizu, znači ima ovako, ima malo viši vrat, ali ne toliko. I ono, duge rukave. I sad ću to probat i vidjeti kako izgleda. Da, ovo je malo, ono, u mojoj sobi doma u Istri. Trebala sam u Zagrebu gdje imam i stativ i sve i onda bi to lijepo probala. Ovako će to biti na mom krevetu, ali... Znači, taman mi je majica. Malo je prozirna, vidi mi se grudnjak ispod, ali nosit ću neku kanotjeru i to je to. Znači, ovako kad se dignem, ono, taman mi dođe majica. Malo su rukavi veći, ali to mi se sviđa, onako
mogu ih i zavrnut. Mislim da bi se zapravo i trebali nositi zavrnuti i ful mi se sviđa to kako je iz jedne boje na drugu, treću kao prijelaz i baš mi se sviđa majica, baš je unikatna i lijepa je i udobna je full još kad nosim ispod nešto, tako da to je ta majica. Pogotovo sad kad sam studentica i kad zarađujem i kad nemam novaca, gledam da ono novaca što imam da trošim i podržavam stvari koje mi se sviđaju. Naprimjer, sviđa mi se veganska, environmental friendly roba, tako da ću tu robu i kupovati umjesto da idem, što se čini najjednostavnije, u H&M, Zaru, tako nešto koja je dosta neetička. Zato volim isto shareat ovaj brand, kao što sam ga ja našla na internetu, da ga šeram dalje, da sve više i više ljudi podržavaju ovakve tvrtke. I da, to je to što sam naručila iz Kings of Indigo i jako sam zadovoljna i mislim da će to biti super. A sad sam vam htjela pokazati još neke stvari koje sam kupila u Zagrebu i koje sam odla sa sobom u Istru. A kad mi bude došao drugi paket od Free People-a, ne znam kad će to biti, možda ću i to snimiti. Ali da vam pokažem i neku šminku koju sam isto tako uzela u Bipi sad u Zagrebu. Ko prvo probala sam, do sad je blatna, kako se kaže blatna na hrvatski? Prljava. Ovo je kao beauty blender, a od Aure i baš je mekan i super, ne? Ko pravi. Ovo rumenilo koje nosim i sad i stavila sam ga kao sjenka za oči zato što sam uzela samo jedan ruksak. A to je od Wet n Wilda, znači rumenilo u boji Mellow Wine i baš mi se čini super kao jesenska boja. Znači 2 ruža od Aure. Prvi ruž je ovaj kojeg isto imam sad. Matko! I mislim da je super isto jesenska boja i ovako za svaki dan. I to je u boji Must Be Love. I ovako izgleda i daj da swatcham. Isuse, baš sam influencerica. Ovako izgleda. I ovako izgleda meni. Ružan. A ovog još nisam nosila. Imala sam tako kad sam bila u srednjoj, kad je još bio Kozmo i onda je Kozmo propao i od onda nisam mogla naći koji mi je taj bio najbolji crveni ruž ikad. Bio je od Aure. Treba ga staviti. Nisam ga još uopće nosila i nadam se da je to taj, crvena boja, jer kad sam bila u srednjoj sam nosila crveno, tako kad budem izlazila i to je ova crvena i u boji je Aura Babe i ovako izgleda. I to je to od ovog videa. Pogledajte Toma Nitin kanal, pogledajte Matkov i pogledajte Kings of Indigo jer mislim da je super brand i jedna. Znači ja ne mogu vjerovat. Gledaj šta si sad napravio. Da. Hvala što ste gledali. Nadam se da nije bilo previše cringeasto. Subscribe na moj kanal. Nadam se da nije bilo previše cringeasto i da vam se svidjelo i da li da radimo ovo više ikad. Jer sad moje kanale postaju više manje samo vlogovi. Da. I to je to. Hvala vam.